Ova ruševina iza mene nekad je bila luksuzno lječilište, stariji od 100 godina i svojevrsni je vršnjak firme Mercedes. No pogledajte u što se pretvori nešto ako se o tome uopće ne brinete. S druge strane, Mercedes je prošle godine proslavio svoj 125. rođendan i možemo reći da se o svojim modelima itekako brine i sjaji više nego ikada. Danas vam predstavljamo prvi hrvatski novitet u 2012. godini, Mercedes M-klasu. Konačno nam je na test stigao jedan od najočekivanijih noviteta ove godine. Treća generacija Mercedesa M-klase. Jedan od najpopularnijih luksuznih SUV-ova koji je u 15 godina karijere prodan u gotovo 1,5 milijuna primjeraka. Nova generacija koju je Mercedes lansirao na svoj 125. rođendan ponovno podiže letvicu za konkurenciju, no ovoga puta na sasvim drugi način nego što bismo to očekivali od luksuznog i razmetljivog velikog SUV-a. Nema velikog rasta dimenzija i nema razbacivanja konjskim snagama pod svaku cijenu. Očito je u prvom planu konstruktora bilo učiniti M-klasu automobilom koji je osjetljiv na moderna vremena. Vremena u kojima se prije svega cijene ekološki aspekti. Bez obzira koliko su oni tipičnom hrvatskom kupcu ovog automobila nevažni. A tko je uopće tipičan kupac ML-a? Prva generacija ovog terenca predstavljena je 1997. godine, a ovo što danas gledamo je posljednje reizdanje. U svom dosadašnjem vijeku ML se istaknuo kao apsolutni lider u ovoj klasi. Prvobitno je namijenjen poslovnim, ali i onim obiteljskim ljudima, ali za to treba imati novaca, jer ova zabava nije jeftina. Dakle, prvi i glavni uvjet za to da dođete do ML-a je podeblji bankovni račun. Primjerice, ovo što gledate stoji više od 730.000 kuna. A što kupac dobiva za taj zaista impresivan iznos? Krenimo redom. Kao prvo, impresivnu pojavu. Ona je u novoj generaciji uglađenija, aerodinamičnija s blažim i nježnijim linijama. S naznakom na to da je prednji dio ipak nešto bolje uspio nego stražnji koji izgleda previše konfekcijski. Novi model je u dužinu narastao samo 2 cm, tako da sada mjeri 480. Također, nova M-klasa je blago šira, ali i niža od prethodnika. Rezultat svega ovoga je nešto izduženija silueta koja je izgubila na terenskoj robustnosti, ali zato dobila na sportskoj agresivnosti. Pogotovo kada je dodatno opremljena AMG paketom koji donosi prednji i stražnji odbojnik, bočne pragove i atraktivne naplatke. U unutrašnjosti se svaki solidan poznavatelj Mercedes-Benz automobila nalazi na dobro poznatom terenu. Pregledno, elegantno, luksuzno. Nema loših materijala, nema tragova loše završne obrade, što je nekada bio problem M-klase. Prostranost i udobnost su na najvišoj razini, a opremljenost? Tu je princip Mercedesa dobro poznat. Što dublje posegnete u džep, dobivate više. Tako se za mnogo toga što upravo gledate treba nadoplatiti. Sport paket interijer gotovo 10.000 kuna, grijana sjedala 2.500, ambijentalna rasvjeta još toliko, Command online sustav s media interfejsom gotovo 20.000. Samo ovi detalji osnovnu cijenu dižu za 35.000. Cijena dodatne opreme na ovom ML-u iznosi gotovo 100.000 kuna. Nova M-klasa, kada je riječ o dizajnu, i izvana i iznutra usklađena s ostatkom trenutne Mercedesove ponude. Za razliku od svog prethodnika, novi ML omogućit će svojim vlasnicima 25% manju potrošnju goriva. U Mercedesu kažu da je to najveće generacijsko unapređenje na tom području u njihovoj povijesti. Konkretno, to se unapređenje na ovom modelu manifestiralo na sljedeći način. Prosječna potrošnja na testu iznosila je 9 litara uz štedljiv i 10,5 litara uz agresivniji način vožnje. Na prvi pogled ništa posebno, no kada uzmete u obzir da ML350 BlueTEC ima 3 litre obujma, 6 cilindara i 258 konjskih snaga, vrijednosti potrošnje zaslužuju pohvalu. Motor je idealna mjera za M-klasu, a performanse su za ovako veliki, težak automobil impresivne. 7,4 do 100 i 224 na sat. Apsolutan osjećaj moći u bilo kojem režimu vožnje garantiraju odličan 7-brzinski mjenjač i čudovišnih 620 Nm okretnog momenta. Uz ovakve brojke, ML na prvi pogled zastrašuje. Na prvi pogled rekli biste da ovaj auto grdosija, pitate se kako ću uopće ovo moći voziti. Međutim, kad sjednete i kad krenete s vožnjom, shvatite koliko je u biti elegantno, lagano, možemo reći čak i gospodski. Jedino ako volite agresivniju i bržu vožnju, moram priznat, volan nije dovoljno izravan. Sve ostalo čista petica. Čista petica na asfaltu, a vrlo dobra ocjena i izvan njega gdje se M-klasa odlično snalazi. Iako to nije njeno prirodno stanište. No dobro je znati da ako zatreba može i ovo. I to uz vrlo visok komfor vožnje. Za kraj smo ostavili onaj bolni dio čitave priče, cijenu.
Ona iznosi 734.000 kuna, izvan domašaja većine običnih smrtnika. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Pjevala je nekad davno poznata bluzerica Janis Joplin, a meni, nakon što sam isprobala ovaj auto, isto tako dođe da zapjevam. No, da bi uopće mogla razmisliti o kupnji ovog auta, treba puno raditi i novca zaraditi. A mi sada idemo na najprodavanije automobile svih vremena. Slijedi Auto enciklopedija.